Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan ig'tiboringizga Boshqirdiston Tatarlari Milliy madaniy avtonomiyasining navbatdagi programmasini taqdim etamiz. Assalamu alaykum aziz imandoshlar. Biz sizni Ixlos masjidining televizion studiyasida yanadan salomlaymiz. Ixlos masjidi bu kunlarda respublikamiz, Cumhuriyetimiz bosh qalasi Ufaning ma'naviy havosini o'zida tashidi. Bu kunlarda Ixlos masjidimizning huzurida xalqaro konferensiya o'tdi. Naq shoirlar aytgancha, adam bolasi bir yashil yaproqdir. Quyilib tushashak o'rnida qora tuproqdir. Mana shu tarix tibqilinda qora tuproq sahibi endi buyuk islom g'alimi Muhammad Murod Ramziyning umrini, hayotini, uning ijodina bag'ishlangan fanniy amaliy konferensiya shunday bir ma'naviy havo ishida o'tdi. Ma'lum bo'lsinki, Muhammad Murod Minzalaviy 1855-yilda tug'ib 80 yil umr kechirgan. Uning yashav ravshi, uning illardan illarga, davlatlardan davlatlarga, demak madaniyatdan madaniyatga sayahati uning bir muqaddas taqdiridir. Bu haqda albatta islom g'olimlarimiz Turkiyadan, Qozog'istondan, markazimiz Qozondan, Moskvadan ham Boshqirdiston Fanlar akademiyasining g'olimlari bu haqda bayon etdilar. Bizning ko'ngillarimizga eng zo'r ta'sir yasagani Muhammad Murod Ramziyning shosha fikrlaridir. U buyuk islom g'olimi Imom Rabboniyning xizmatlarini tarjima etganda shularni oz siziqlab ketadi. Ey bandalar, siz Allohdan qo'rqqan g'olimlarning fikridan qo'rqingiz. Chunki Alloh taolo ularga tillari osha haqiqatni suylav san'atini bergan. Ma'lum, haqiqat og'ir, lekin foydali. Yolg'on yengil ham yo'qishli deb bayon etadi. Әлеге конференция изге Qur'on Karimni o'qidan boshlandi. Hammanda mana shu zo'r diniy ijtimoiy jiyinni ochib jibaruvchi Muhammad Hazrat G'alamning shigishi da bek fahmli bo'ldi. Konferensiyaga Boshqirdistonning turli tubaklaridan kelgan din o'qituvchilari da, din muallimlar ham muallimalar jilgan edi. Ham ular endi konferensiyaga kirishlik o'zlariga zo'r bo'laklar oldilar. Bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamning turmushi turindagi kitoblar ham boshqa diniy o'quv asboblari. Har millatning ona imonlik, salomatlik yorlarini chiqaruvchi qahramonlari, madaniyat bosqichlarini ko'taruvchi buyuklari bular. Shularning birisi Qozon qo'nog'imiz, shuhratli siyosatchi ham tarix bilgichi professor Damir Isxaqov. O'zining Murod Ramziy haqidagi ham uning bu tarixda o'rni haqida fikrini ana shulay gavdalantirdi. Bugun juda ahamiyatli voqea bo'lacak. U ko'rnikli Turkiy musulmon Idil Ural bo'yi g'olimi, din bilgichi Murod Ramziyga bag'ishlangan konferensiya bo'lacak. Bu shundaqda bek qiziqli, ammo Turkiy musulmon dunyosida tanilgan bo'lsa da bizga bek tanish bo'lmagan shaxs. U aytga kerak yangadan ochila hozir bizning uchun. Ham shunga ko'ra konferensiyaga kelib tinglovchilar uchun men o'ylayman, anda qiziqli yangi ma'lumotlar bo'lar deb. Bu shaxsning ahamiyatligi shundaki, u o'z vaqti uchun butun Turkiy dunyoga qaytarib bergan donliqli musulmon din bilgichlarin, ularning ismlarini ham bek naqbayli bo'lgan sufiychilik harakati bilan, sufiychilik harakati bizning bobolar uchun eng ahamiyatli yo'nalishlardan bo'lib sanalganlar. Bizde bu yakka
ислам дине алтын урда вакытында яңадан кергән вакытта, анда шушы Ясавия тарикаты аркылы кергән ул ислам дине һәм Ясавия тарикаты соңыннан үсә Орта Азияда Нақшбандия тарикатына әйләнгән. Менә шушы Нақшбандия тарикатының су башын Мурат Рамзи бик нык өйрәнеп, гарәп дөньясына һәм соңыннан төрекләргә дә таныткан һәм билгеле татарлар өчен дә язган. Бөтен монда мусламаннар өчен. Ул зур галим буларак иң әһәмиятле шушы суфи галимнәренең мусламан дин белгечләренең хезмәтләрен тәрҗемә иткән фарсы теленнән гарәп теленә, аннан соң гарәп теленнән, аны соңыннан төрекләр тәрҗемә иткән төрек теленә һәм шуннан гыйлем дә алганнар чынлыкта. Чөнки ул вакытта ул барысы да яңа әйберләр булганнар. Шуңа күрә мин аны бик шәхес дип әйтәм. Ул бер караган вакытта бәлки җәдидче түгелдер, әмма үзенең эшчәнлек ягыннан ул галим һәм галимнар дөньясында яшәгән шәхес. Ул ничек дип әйтәм инде, хәзер шундый термин бар, традицион ислам юнәлешен алып баручы. Ягъни ул ислам юнәлешеннән бер кая тайпылмаган һәм тайпылырга тырышкан кешеләрне тәнкыйть иткән. Мәсәлән, аның бик каты дискуссиялары бар Муса Бигиев белән, Муса Җаралла Биги белән шул ислам мәсьәләләре тирәсендә. Шуңа күрә мин уйлыйм, ул андый традицион карашта торучы ислам галимнәре ул әһәмиятле роль уйныйлар. Чөнки алар карап тормасалар, бәлки революция ясарга теләгән кайбер мөселманнар читкә китеп барырга мөмкин булырлар иде. Шундый кешеләр кирәк безгә. Конференцияда катнашучы профессор, медицина фәннәре докторы Мәхмүзә Кәлимулла кызы үзенең фикерен әнә шулай гәүдәләндерде. Бүгенге үткәрелгән практик гамәли конференция ул бик зур әһәмияткә ия. Беренчедән әйтәһем килә, ул конференция мөһим рәвештә бына Ихлас мәсҗидендә үткәрелгән икән. Ул нинди бер ябай хәл түгел. Чөнки ошо мәсҗиднең имам хатибы Мөхәммәд Мустафа улы үзе ул фән кешеһе буларак, ул үзе медицина өлкәһендә зур уңыштарга катнашкан аркаһында бына фән һәм практиканың бик мөһим икәнлеген аңлап, ошонда дингә үзләрен, Ходай Тәгалә уларның йөрәкләрен аскан икән. Безнең бөтә Башкортстаннан, районнардан, калалардан килгән, үзенең монда укыган шәкертләре һәм дә зур мусульман дөньяһында зур урын яулап торган Төркиянән, Дагыстаннан, Казакъстаннан, Татарстаннан килгән шундый дин әһелләрен йыеп зур күз алып барыла икән, ул бик зур әһәмияткә ия. Бердән Мурат Рәмзинең ул бит инде безнең мусульман дөньяһында ошо буат баш 20нче буат башларында эшләп, уның бик тә зур фәнни эшләр, фәнни хезмәтләре, улар ошо дөньяга зур ниндидер йогынты яһаган дип уйлыйм. Әйтергә кирәк, ул бит дин әһле генә булып калмай. Ул тарихсыла, ул зур безнең мусульман мәдәниятенә зур әһәмият керткән, зур өлеш керткән бер шәхес булып, бүгенге көндә ошо исламды үстерүгә һәм халыктарны дуслаштырырга һәм халыктар белән аралашырга уның әйткән эшләре, фәнни эшләре бик тә мөһим. Һәм дә минем өчен бик шундый әһәмиятле әйбер. Әйтергә кирәк, ул бит инде үзе үстергән, зур белем алган. Ул татар телендә, ул башкорт телендә, ул фарси телендә белгән, төрки телендә һәм дә үзенең бүтән булган фән эшләрен гарәп теленә тәрҗемә итеп, бына ул ошо мусульманнарны, дөньялагы мусульманнарны туплап, уларны һез бер туган, һез бына Аллаһ балалары, безнең бердән бер Аллаһыбыз һәм ошо юлдан тогры барырга тиешегез. Шунда гына тормыш, шунда гына яшәү мәгънәһе дип әйткәндер дигән мин уйламын. Без бу конференцияда бәхет төшенчәсендә үзебезгә фикерләдек.
Бақыт ул әлбәттә дусларның күп булуы. Ихлас мәчетебез дөньяның күп кенә төбәкләрендә ислам үзәкләре белән хезмәттәшлек итә. Шуларның берсе Казакстан Җумһурияте. Алмата шәһәрендә яшәүче галим һәм эшхуар, Төркиянең Казакстандагы Ихлас вакыфының илчесе Абдулла Хисмәтуллаев халкыбызны шушы конференция белән сәламлады. Біз Қазақстаннан келдік бұл конференцияға қатысуға. Өте қуаныштымыз. Осындай Мұхаммед Мұрат Рәмзи Хазірет. Бұл кісі өте үлкен еңбек. Мәктубат Фарсиден арабиға бұл кісі аударған кісі. Өте үлкен еңбегі бар мұсылман әлемінде, бүкіл дүниеде өте танықты бұл кісі. Бұл кісі Мәктубат кітабыны сол аударған үшін бүкіл жаңа айтқан тасаввух деп айтамыз, исламиеттің нағыз негізін білдірген осы кітап бүкіл дүниеге осы жаңа айтқан көп адамдардың естуіне, білуіне себеп болған кісі. Негізі Мәктубат Раббани фарс тілінде қалғанда көп адам оқи алмайтын еді оны. Бірақ араб тілінің аудар арқылы бүкіл дүниедегі мұсылмандарға бұл жеткізілді. Бұл кісінің орны өте бөлек. Сол үшін бұл кісіге әрқашан дұға етеміз, өте қуаныштымыз. Көп рахмет организаторларға. Конференция ақырында Түркиядан келген зур ғалим, профессор, илахият фәннәре докторы Рамазан Айвалы белән әңгәмәдә булды. Рамазан Айвалы Мөхәммәд саллаллаху алейхи сәләмнең тормышы турындагы язган китапка да күп көч салган һәм бу җыентыкны дөньяга чыгаруда, бар итүдә җан көчен биргән зур кеше. Hoş geldiniz Ramazan abimiz. Hoş bulduk efendim. Başkırstan sizni bekledi. Nihayet bu konferansiya oldu. Efendim, Azizlerimiz, biz sizlerinin uyuşturucu komiteti tarafından amelge aşırılgan bu konferansiyaga aşkınıp geldik. Başkırstanның baş kalası Ufa şehirine hem de bütün Başkırstan halkına biz can yürekten selamlarımızı topşırıp bugün sizin aramızda bulunduğunuz için şeksiz derecede süyüneriz. Tağıda İhlas Meştinde biz Cuma namazını ötkerdik. Bu bizden kökreklerimizge sıymaslık kuvaniş hem yuvanıştır. Bu yığılış başta güzel Başkırtistan Respublikası hem onun başkalası Ufa'da, bütün Rusya'da hem İslam aleminde küp hayırlı işlerge sebepçi bulsun degen ümitte kalam. Bu yığılış onayından sizden bilen süyünüşümüz bilen de bulaşasımız gile. Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Müftiyeti hem Türkiye Diyanet Vakıfı İstanbul bölge tarafından Rusya'nın Başkırstan tübegi başkalası Ufa'da tüzülgen Ufa İslam Üniversitesi tamamlanığa жеткен. Tüzülüşü 2015 yılda başlangan hem %85% indi tamamlangan Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Rusya Müslümanları Özek Dini Nazaratı Müftiye Şeyhül İslam Talgat Safaoğlu Taceddin bilen tüzülüş halini korap işlerinden bik kanagat bulgan hem şatlangan. Bugünkü yığılışның teması Büyük Galim Muhammed Murat Kazani Remzi'nin tırmışı, ilmi şahsiyeti, eserleri hem İslam alemine koy bir mühim hizmetleri hakkında. Biliyizce yaxşı kişilerini hem iyiliklerin yaş bunlarga жеткіру tiyişlidir ki yaxşı kişiler hem yaxşı ameller artsın için. Mınday şahıslarını her kişilerinin de mınday kişilerini her kişinin de xüsusen yaşlarının bik yaxşı tanıları tiyişlidir. Örnek alsınlar. Onlarını rəhbər yoki kengashchi deb bilsinlər, izlerinden barsınlar için. 21. asırda yana buğunğa müqaddes dinimiz
İslam'ını, çeşitli ülkelerde, izgi mesela Özbekistan'da Kur'an'ımız, kalmıştır. izgi kitabımız Taşkent, Kur'an'ını, Buhara, Süykli Semerkant, Peygamberimiz Özbekistan'da, Hazreti Muhammed Berak, sallallahu Celalabad, aleyhi ve sellem'ni Peşaver, Lahor, hem de Sultan, büyük galim Hyderabad, ve velilerimiz şanlı buralarda bulunduğu gibi tarihimizni, Haremeyn-i Şerifi, yukarı Mekke-i medeniyetimizni Mükerreme'de, Medine-i dürüst Münevvere'de uzun şekilde yıllar kalmıştır. ilmi hem Zengin kütüphanesi, objektif Mekke-i usullar Mükerreme'de bilen Harem-i kullanarak Şerif üretu kütüphanesine şartları bağışlanmıştır. olurga tiyişiydi. Ee, Kirisince Medine-i bulsa Münevvere'de Emin Ağa günümüzdeki Medresesi'nde, texnologik Şifa Medresesi'nde, o'sish sababli Mahmudiye yot madaniyatga oshilib Medresesi'nde yoshlarga o'zlarini saqlov, ilim bobolarimizga okumuştur, hurmat okumuş, ko'rsatuv Kur'an-ı bek Kerim'i qiyin ezberlemiştir. bo'lacaktır. Hurmatli tomoshachilar, qarshig'izda İstanbul Marmara Universitetining professori Ramazan Ayvali. Bu galim İslam dünyasına süykli Peygamberimizin hayat turmuşun anlatkan hem muhtasar kitapların hazırlap indi Rusiyada da bizning mamlakatimiz Boshqirdistonda da Ruschasın tercümesin minglagan danada taratib hadiyadan qiluvchi İhlas Vakfı'nın kengashchisi mashhur galim Ramazan Ayvali sizning qarshig'izda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iki narseden de yaxşırak narsa yoktur. Ol Allahu Teala'ga iman hem Müslümanlarga faydalı bulu. İki narseden de naşarı yoktur ki, ol şirk hem Müslümanlarga zarar biru. Peygamberimiz yine de ikinci bir hadiste buyura, ya galim, ya okuşu, ya tınlavşı, ya ilgaride aytilganlarni siylevşi bul, beşinchisi bulma, deb buyura. Hiç şeksiz, kamil iman, to'la itaat hem g'ibadat Allohu Teala'ga hem Resulüne şın ma'nada itaat etu hem yaru iyilikka undov, yomon ishlardan tiyov, jihad hem Allah sözün üstün qilov için tarashuv. İslamni eng yaxshi bir ravishda taratuv, Allah yolunda da'vat hem boshqa xizmatlardir. Loyiqli bir ravishda tik ilm, g'irfon hem hikmet bilangina amalga oshirilar. İslam kişinin dünya hem ahiret baxtining o'sishine hem alarını o'z ishine jiygan eng so'nggi ilahiy bir dindir. İslam, İslamiyet, dini düşünce olarak Allah-u Teala'nın Cebrail ferişte aşa süykli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e jiberilgen kişilerinin dünyada hem de ahirette rahat hem baxtli bululары için temin etilgen bir usul hem kaideler deb anlarga kerak. İslamiyet'te başkalarının can, malın hem namuslarına hücum etüne keskin kıydı. Kafirlerge karşı da yaxşı halaklı buluğunu biz galimlerimizin kitaplarından kurabız. İki cihan saadetine kavuşu tik dünya hem ahiret efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yaru buluğa beyle. Ona yaru, ona iman kituru, onun alıp kilgen hükümlerin irenu hem işlevdir. Şik yoktur ki onun kitirgen hükümleri başında izgi kitabımız Kur'an Kerim turadır. Kur'an ona verilgen mucizelerinin en büyüklerinin birisi. Bir kişide jiyilirga mümkün bulgan barcha yaxşılıklar, üstünlükler hem güzellikler, dünya hem ahiret efendisi
бәндәләрнең һәм җиннәрнең Bakınız пәйгамбәре Muhammed Ali Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә ben җиналгандыр. zaman zaman Türkiye'deki Иң бөек konferanslarında галим һәм вәлиләрдән булган Имам Раббани Ахмад Фаруқи әл-Сәрхади булай диде. Акыл иясе һәм бәлиғ булган һәр кешенең иң беренче вазифасы әһле сөннәт галимнәре язган ama insanlığın гакаид гыйлемләре белән танышу һәм шул юллардан барудыр. Ислам әхлакы sallallahu aleyhi ve selleme халыкның иң гүзәле, kim daha çok иң uyarsa, өстене, daha çok benzerse иң яхшысы, ягъни üstün insan. идеалдыр. Nitekim Hazreti Моны Ebu без Bekir Мөхәммәд Sıddık пәйгамбәребезнең Peygamber Efendimiz'e мисалында çok күрәбез. tabi olduğu için Җанабы Хак peygamberlerden sonra дөреслектә insanların Аллаһ birincisi илчесендә olmuştur, üstünlükte. сезнең өчен гүзәл әхлак үрнәкләре бардыр дип боера. Hazreti Коръән Osman Кәримдә Zinnureyn, янәдә сөйкле Hazreti Ali пәйгамбәребез el-Murteza турында radıyallahu anhum ecmaîn. Раббыбыз Аллаһ шулай боера. Allahu Teala Хактыр ки sevgili син peygamberini бөек бер холык ruhu иясе. tayyibesini en önce дип yarattığı әйтелә. halde onun- Пәйгамбәр Әфәндебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе дә onun ahkam-ı хәдисләрендә onun şerri мин şerifi әхлакны югары дәрәҗәсенә yolundan kalkmasın diye, җиткерер өчен kıyamete kadar baki җибәрелдем kalsın diye. дип әйтә. Kur'an-ı Kerim Инде kıyamete бу kadar baki kalacak, буйрукларга һәм бу насихатларга таянып, baki kalacak. Biz бөтен Allah-u халкыбызга Teala'ya ne kadar şükretsek гомер azdır кичергәндә ki, тик o Раббыбыз dinin Аллаһның гына mensuplarıyız, кулы, mensuplarıyız. O улуг пәйгамбәребез Хәзрәте Мөхәммәд Hürmetliyiz. саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең лаеклы Cenab-ı өммәте çok һәм şükrediyoruz. гомер кичергәндә кыямәт алдыннан киләчәк имам Мәһдинең лаеклы гаскәре булып гомер кичерүләр насип әйләсен. şekilde öğretmişler. Бу җиһанда кылган эшләребез изге булсын, Gençlerimizin, мәңге яшәсен çocuklarımızın, Мөхәммәд өммәтләре. yavrularımızın, Инде Мөхәммәд Мурат Казани Рәмзинең тормышы хакында. o büyükleri Шейх Мөхәммәд Мурат Рәмзи onları mukteda 1855 елда kılavuz, Русия империясының Казан губерниясы Минзәлә уязында işi güzel Әлмәт авылында insanların дөньяга peşinden giderler. килгән. Bizim Аның атасы Türkiye'de Баһадир Шах bir söz vardır. гаиләсеннән Rehberi булып karnına olanın 1880 елда kurtulmaz Мәккәдә der. Yani Мөхәммәд kafeye Шахның göndermek кызы isterse, onu Әсмәгә götüreceği өйләнә çöp һәм kutusu. аларның Bu bir 9 teşbih, баласы bir була. benzetmedir. Мөхәммәд Мурат Казани İyi insanları әсәрләрендә үзен öğrenip Мөхәммәд Мурат Рәмзи, Мөхәммәд Рәмзи, Мөхәммәд Мурат Казани, Мөхәммәд Мурат Әл-Мәкки, Шейх Мөхәммәд Мурат, Başkurdistan'ın Мөхәммәд Мурат gelen insanlar Әл-Минзәләви vardır. кебек İlim adamları исемнәр vardır. белән Yani çok атаган. duygulandık. Инде сәяси язмаларында ул исә үзен Тути, Size Гандалиб, çok teşekkür Әбу ediyorum. Хасан, Bütün Әкмәл Başkurdistanlı дигән kardeşlerimize исем öz kardeşlerimize тәхәссүлләр белән дә Türklerden яза торган булган. selamlar. Мурат Рәмзи хакында Хусейн Хилми, Шык, профессор Әлфинә Сибгатуллина, профессор доктор Заки Валиди Туган, профессор доктор Хамид Алгар, профессор доктор Әхмәд Тимур, Şunu da ilave инде профессор доктор Әхмәд Өзәл һәм мәшһүр түрк сәяхәтчесе Габдрашид Ибраһим кебек гыйлем ияләре кыйммәтле мәгълүматлар язып калдырганнар, безләргә хезмәтләр мирас иткәннәр. Каршыгызда Төркия Җумһурияте Стамбул шәһәрендә Мармара университетының профессоры Галиҗанап Рамазан Айвалы. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Халкыбыз әнә шулай. Күңелендә икмәк белән генә түгел, күңелендә хикмәт белән яшәсен. Бу халкыбызның мәдәният баскычларын аңлаткан, бу аның бәхетле булуының дәлиледер. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, газиз имандашлар.